I pozdrav ljudi, dobrodošli u današnje otvaranje. Danas ćemo otvarati Egyptian God deck, Obelisk i Slifer the Sky Dragon. Ono što je interesantno u današnjoj epizodi jeste što ćemo raditi otvaranje dva deka umjesto jednog, tako da ćete imati prilike da vidite šta ćemo sve povući i u jednom i u drugom. Naravno, za svaki slučaj ja ću vam pokazati kako to izgleda i pozadi, evo, pojedinačno. Što se tiče svakog deka imate tu listu šta se sve dobija, ali uvijek je bolje da lično vidite kada se otvori isti. Evo, ja ću da odlučim, recimo prvo ćemo da otvaramo Obelisk dek. Inače, pakovanje mi se jako dopada. Mnogo dobar dek, s obzirom da više ne morate da kupujete 3 startera ili straktera da biste mogli da igrate isti. Evo, ovdje smo dobili već. Evo, hajde prvo da pogledamo ovaj playmat koji očigledno na slici sadrži i jednog i drugog egipatskog boga. Egyptian God deck, Obelisk the Tormentor. Evo kako to izgleda. A sa druge strane imate Slifera. Pozadinu ne moramo nešto previše ni komentarisati, tu su neki savjeti šta biste mogli da kupite dodatno, jer naravno Konami voli da predlaže kako možete svoj novac da uložite pametno i kako možete naravno kupiti još neke ekspanzije. Mislim, ništa novo. Ajde sada da se bacimo na otvaranje samog deka. Napred, naravno, imamo glavnu kartu u ovom deku, to je Obelisk the Tormentor, Divine Beast, poznata karta iz serijala, božanska karta, kako god. Pozadi imamo tu neku karticu promotivnu, koja je sasvim ok i lepo izgleda. Ovdje vam je bar kod gdje možete da vjerovatno naučite neka pravila i da skinete neku aplikaciju ili šta god. Hajde da mi otvorimo ovo. Evo, tačno na sredini samo privučite prstom i folija se skida. I evo nas. Izvadili smo dek iz folije. Kao što rekoh malo čas, imamo jednu kartu, prvu Obelisk the Tormentor. Trebaju vam 3 materijala da biste ga pozvali. Tributujete 3 monstera. Naravno, ne može biti uništen, ali svaki put kada je specijalno pozvan u tom potezu mora da se pošalje na groblje, što nije baš nešto ok, ali je fino. Druga karta je Soul Crossing. Soul Crossing je jako interesantna karta i nova, prvenstveno nova u ovom setu, gdje ćete moći nakon aktivacije da atribut samonete jednog Divine Beast monstera, što znači da ćete moći da pozovete Obeliska, jel te? Kada to uradite, možete da atributujete monstere sa protivnikovog terena umjesto sa vašeg. Čak i ako vi ne kontrolišete iste monstere, ali ako tako uradite, tokom end faze, to jest do end faze sljedećeg poteza, možete samo aktivirati jednu kartu ili jedan efekat po potezu. Naravno, ne računa se ova karta. Tako da, može se reći da je dobra karta i, mislim, tematska je svakako, ali korisna je za ovaj dek. Normalno da će ići vjerovatno 3 komada. Feast of Fate. Ova karta je, naravno, također tematska i, kao što vidite, Obelisk je na njoj, što je jako lepo. Što više, ovo je slika sa samog straktera ili
starter deka, kako god da ga nazovemo, nećemo pogriješiti jer ovaj dek je spreman za igru odmah nakon kupovine. Ne može da bude negirana aktivacija. Ako kontrolišete monstera čije je originalno ime Obelisk the Tormentor, to je ovaj gospodin ovdje, negirate efekt monstera koji protivnik kontroliše i ako to uradite, uništite ga. I ako uradite to do kraja poteza, efekt tog monstera je negiran i svi efekti na polju koji imaju isto ime kao taj monster. A ako ovaj efekt aktivirate tokom main faze, možete da uništite sve spell i trap vašeg protivnika. Mislim da je ovo jako brutalna karta, samo ako se lepo iskoristi. Tako da, nova karta, ali vredna je zaista. Divine Evolution. Divine Evolution je karta čija aktivacija također ne može da se negira. Odaberete jednog monstera koliko kontrolišete čiji je originalni tip Divine Beast, što znači da morate da imate pažansku kartu na polju, bilo da je to Obelisk ili neka druga, možda i Ra i Slifer, kako god. Naravno, to se važi za Wicked, Avatar i tako dalje i tako dalje. I pišem sve. Dobro. I dobije efekt kada ova karta objavi napad, vaš protivnik mora da pošalje jednog monstera kojeg kontroliše u grave po svom izboru. Manje više nije loša, moglo bi da se drži, ne znam, 2 komada, ali više od toga mislim da nema potrebe. Level Resist Wall. Ako je monster kojim kontrolišete uništen u borbi ili od strane protivnikovog efekta, targetujete jednog od tog monstera, specijalno samonete iz svog deka u defense poziciju monstera koji će imati ukupan level tog uništenog monstera, što je jako fino. Ukoliko vam treba materijal da pozovete ovog ovdje gospodina, to će vam mnogo značiti. Sljedeća karta koja je također nova je Angel 1 ili Angel 01. Ne znam kako neki čitaju ovo, ali nema ni veze. Možete specijalno samonovati ovu kartu iz ruke. A ako revealujete jednog level 7 ili veće monstera, na primjer, i you can only special summon one. Znači možete samo jednog pozvati po potezu. Dokle god kontrolišete ovu specijalnu samonovnu kartu, možete atribut samonovati jednog level 7 ili većeg monstera u atak poziciji tokom main faze, što znači da možete pozvati ovo. Hajdemo dalje. Mare Mare. Mare Mare je fina karta s obzirom da njega može pozove neki Vjurm. Čini se da je neki zmaj u pitanju, ali ja lično ne bih ovo držao, nekako mi previše situacija. Dolazimo do karte koja je jedan od najvećih reprinta u ovom deku, a to je Harpy's Father Duster. Duster je poznata karta koja je bila banovana nekada i bila je već dugo vremena na listi, ali se vratila i to je jedan od razloga zašto se našla u ovom deku, da bi jednostavno Konami mogao da zaradi, što je i opravdano, a vi ćete dobiti reprint koji je vrijedan uloženog novca. Ova karta uništava sve protivnikove spell i trap na terenu. Dolazimo do nove karte koja je fina, ali je, kad kažem nova, nije nešto preterano nova je kao reprint u ovom deku, ali inače postoji još prije 15 godina, čini mi se da je oštampana prva, ali nisam zaista skoro video reprint ove karte. To je Nimble Momonga, kada se uništi i pošalju grave, dobijete 1000 bodova i pozovete koliko god hoćete Nimble Momonga iz svog deka u face down defense poziciju, što je sasvim ok ako vam treba
materijal za pozivanje obeliska. Bazo the Soul Eater. Bazo the Soul Eater je karta koja može se drži ovdje, a i ne mora. Ovo više za neki banish deck ili tako nešto. Cyber Dragon, još jedna karta koja je reprint i koja zaslužuje stvarno da se nalazi ovdje. Evo, još jedna Nimble Momonga. Treća. Sviđa mi se što su stavili 3 Nimble Momonge. Hardened Armed Dragon. Karta koja može da ima veliki potencijal u ovom deku, jer može da se specijalno pozove ako pošaljete iz ruke jednog level 8 ili većeg monstera u grave. Hajmo dalje. Super Nimble Mega Hamster. Pa mislim, ovo može da pozove Nimble Momongu. Očigledno da. Evil Swarm Mandragora. Može da se specijalno pozove, tako da imate materijal za tributovanje. Photon Saber Tiger. Tiger je ok karta, može da vam koristi u ovom deku, mada koliko imamo? 2, dobro. 2, Illsworm Salamandra. Ova karta mi je nekako bila baš simpatična kada je izašla prvi put i sjećam se da je imam kao foil. Tako da može bude od koristi. Dobije po 300 za napad za svakog benišnog monstera. Da. Znači možete 2 puta po potezu da benišate jednog monstera iz grave-a i da dodate po 300 za napad ovoj karti. Možete da zamislite koliko će onda imati. 600 bonusa. Fino. Dolazimo do Ra Disciple. Kada je ova karta samonovana, možete specijalno samonovati do 2 Ra Disciple iz svoje ruke ili deka, čak i iz ruke. Ne može biti tributovana osim za pozivanje Slayfera, Obeliska ili Ra. Mislim da je ovo svrha svega toga. Fino mi je što se nalaze 3 komada ove karte u deku. Sada dolazimo do ove karte koja je zapravo bitna i povezana sa Mare Mare. Kada je karta uništena u borbi i poslato groblje, možete specijalno pozvati jednog Wurm monstera sa 1500 defensa ili manje iz svog deka. Pozvat ćete naravno Mare Mare, ali mislim da nema svrhe držati ovo, osim ako ne držite 3 Unmaskeda i 3 Mare Mare. Onda već možemo da pričamo o nečemu. Nimble Beaver. Ovo je isto dobro u kombinaciji sa Nimble Momonga i ostalim Nimble kartama. Condemned Witch. Odlična karta, odličan reprint, dodaje vam jednu Forbidden spell iz deka u ruku. Naravno mora biti quick play, znači Forbidden Chalice, Forbidden Lance i Forbidden Dress, koliko sam ja upoznat. Inače, ova karta mogla se drži u Counter Fairyma, jer je imala jako dobar efekt i dan danas ima. Ja. Gizmic. Pa, ovo je manje više bilo nepotrebno u ovom deku, ali nije loš stvar. Dolazimo do spell postava, to je Brain Control. Možete naravno da ukradete monstera protivniku, ali problem je što taj monster mora da bude normalno poslan, tako više se ova karta i ne igra toliko. Imamo Monster Reborn. Monster Reborn za svaki deck je dobar, nećemo ga komentarisati. Different Dimension Capsule. Naravno, banishujete jednu kartu i dodate kasnije, što nije loše, ali 2 poteza mora da prođe, tako da zaobišli bi ovo. Pot of Avarice, još jedan fenomenalan reprint. Naravno, svi znamo da je sada Pot of Avarice na 3. Nećete pogrešiti ako uzmete ovaj deck, što više dobit ćete i Harpies Duster, evo ga. I plus Avarice i vi ste profitirali u startu. Tako da,
idemo na sljedeću, Double Summon. Ne moramo da objašnjavamo, ova karta je bitna za deck, da biste mogli što prije da pozovete materijal, da pozovete ovog gospodina ovdje. I sada dolazimo naravno do Forbidden Chalice. Forbidden Chalice je karta koja ima mogućnost da negira efekat monstera na polju. Forbidden Lance. Monster koji je targetovan s ovom kartom je unaffected, što je fenomenalno. I Forbidden Dress isto ima jako dobar efekat, a to je da monster ne može biti targetovan niti uništen efektima druge karte. Onda idemo dalje. Supply Squad. Supply Squad ima odličan efekat, a to je da once per turn, ako je, znači jednom po potezu, možete da vučete kartu ukoliko vam je monster ili su monsteri u pitanju uništeni u borbi ili od strane nekog efekta, tako da može da se igra poprilično. Monarch Stonefort. Pa ne moramo ni da objašnjavamo, ovo se igralo monarcima i dan danas se igra. Ako se ovo igra monarcima, igraće se i u ovom deku, naravno, svi znamo i zašto, tako da ne moramo ni da pričamo dalje detalje. Call of the Hunted, mislim, staple za ovaj deck, nepotrebno ni komentarisati. Kloniranje, mislim da ovo nije potrebno ovdje igrati. I imamo Drowning Mirror Force. Kada protivnik objavi direktan napad, promešate sve monstere koji su u tak poziciji u deck protivnika. I to je to. Ovo ostalo što imamo ovdje je zapravo promotivni materijal. Da, King's Court, to je neki novi booster. Fino. Ove kartice su zabavne. Samo da vidimo pozadi. Da, ovdje imate reklamu za Legacy of the Duelist. Mi smo igrali ovu igru. Imali smo taj neki serijal, imat ćemo ga i u budućnosti. Duel Links, naravno, promotivna. Primetio sam da je prošli put bilo 2 ove promotivne karte, sad imamo 3, sljedeći put će da napravi čitav deck od ovih, ali neko se ne bunio, neću se ni ja buniti. To je to, a sada idemo da vidimo šta se to nalazi u Slifer deku. I evo nas sada u otvaranju i Slifer deka. Još jednom moram da napomenem da ne znam da li da ovo nazovem Structor ili Starter deck, jer nije ni jedno ni drugo, ovo je jednostavno Egyptian God deck. Eto, tako ćemo ga nazvati kao što i jeste njegovo pravo ime. Hajde da ga otvorimo. Također playmat. Skoro su stavili neku barijeru ovdje, tako da kad otvarate morate poprilično da se namučite. Playmat isti kao i prošli put, tako da nemamo potrebe da gubimo vrijeme. Tako da idemo na otvaranje samog deka. Evo nas sa našim Sliferom. Slifer je tu. Fenomenalno izgleda. Ponovo ćemo da otvorimo na istu foru deck. Sad smo makar naučili kako da ga otvorimo. Evo ovako. Fenomenalno izgleda. Moram da priznam da mi se art sviđa malo više od Obeliska, iako je meni lično Ra najbolja božanska karta, ali o tom potom. I ovdje dobijemo kao i u Obelisk deku Soul Crossing. Malo su slova misprintovana, spuštena su dole, tako da Thunder Force Attack. Naravno, evo, ja ću vam pročitati efekat, a to je da sama aktivacija ove karte ne može biti negirana.
Ako kontrolišete monstera čije ime, originalno ime naravno, Slifer the Sky Dragon, uništite koliko god hoćete face-up monstera koji protivnik kontroliše. Nakon toga, ako ste aktivirali ovu kartu tokom main faze, možete da računate još jedan efekt. Pucite kartu up the number of monsters. Koliko ste monstera uništili, toliko vučete karata. I pošaljite na protivnikovog... You can only attack. I možete napasti s jednim monsterom u ovom potezu, što je fenomenalno. Mislim da je ovo fenomenalno. Odlična tematska karta. Ja nisam vidio skoro bolju. Znači ovdje uništavate protivnikove monstere, a sa onom Feast, Fate, tako nešto, uništavate spell i trap. Tako da su lijepo izbalansirani. Ne bi bilo loše da se pomiješaju ova dva deka. Evo, ovdje ćemo stavimo. Millennium Seeker. Millennium Seeker je spellcaster i fino izgleda, moram da priznam. Podsjeća me malo na Shadija iz anime. Kada primite 1000 damage-a, battle, ili efekt čak, možete specijalno pozvati ovu kartu iz ruke, onda targetujete jednog monstera u protivnikovom groblju, osim monstera sa nepoznatim, to je znak pitanja attack. Vaš protivnik može da odabere jednog monstera iz svog deka, osim monstera sa znak pitanja attack. Ako odabere, ako odluči da ne odabere, ili targetovan monster ima veći napad nego odabrani monster, specijalno pozovete targetovanog monstera na vašu stranu polja. I ako to uradite, šaflujete odabranog monstera nazad u dek. U suprotnom, vaš protivnik dodaje odabranog monstera u ruku. Jednom po potezu može da se aktivira ovaj efekt. Pa manje više ok je karta, nije nešto baš spektakularno, može se držati, evo recimo 1-2, zašto ne? Neki su odlučni podržati 3. Ultimate Divine Beast. Ovo je još jedna Slifer tematska karta. Kada je protivnikov monster objavio napad, možete da diskardujete jednu spell ili trap, onda targetujete jednog Divine Beasta u svom groblju i specijalno pozovete ga. Znači možete da pozovete ovog gospodina ovdje u defense poziciju. Onda promenite napad na njega, što je ok. Tokom end faze, ako kontrolišete Divine Beast monstera, možete uništiti sve face-up karte koje kontroliše vaš protivnik, koji su aktivirali efekat u ovom potezu. I naravno jednom po potezu možete aktivirati u kartu. Jako fina karta. Ajmo dalje. Telus. Mali anđeo. Kada je ova karta poslata iz monster zone u grave, možete specijalno pozvati jednu Telus token, ili tako da. Kada kontrolišete Telus token, možete banišiti ovu kartu iz grave-a i jednu spell iz svoje ruke, specijalno pozovete 2 Telus tokena, ali ne možete da specijalno pozovete u ovom potezu osim iz svoje ruke. Pa, može se reći da je ok. Ok, ovo može se držiti 2-3. Reaktor Slime. Ovo treba držati u 3 komada. Meni se tako čini. Ovo mi je fenomenalna karta. Znači možete pozovete 2 tokena. Ali ne možete da ih tributujete osim za Divine Beast. Naravno da ćete da pozovete ovo jer to vam je svrha deka, zar ne? Tako da od 2 do 3 se drže. Ponovo dolazimo do reprinta Dustera koji je
fenomenalni, ne treba trošiti reči, tako da ukoliko kupite i Slifer i Obelisk deck, dobit ćete 2 komada ovoga. Ako vam ne treba, možete se menjati, tako da svakako ste u plusu. Breaker, the Magical Warrior. Šta reći, ova karta je izuzetna jer dobija jedan token, to je counter, izvinjavam se, i vi taj counter možete skinete da biste uništili jedan spell ili trap na polju. Što mi je sasvim ok. Beast King Barbaros. Još jedan reprint. Nine-Tailed Fox. Pa generalno ja bih ovo zaobišao. Phantom Sky Blaster. Odličan. Za ovaj deck odlična. Card Guard. Pa manje više nije loše. Caligo Claw Crow. Odlična ako pozivate specijalno. Elektromagnetna kornjača, također ne treba previše pričati o ovoj karti, može da završi battle fazu, ali ne treba držati više od jedne. Breaker, the Magical Warrior je također jako dobra karta jer ima efekt kao i onaj standardni Breaker, samo što morate da tributujete monstera, ali zato dobijete 2 countera. Scapegoat, odlična, za ovaj deck fenomenalna. Ahrima, 3 komada, čini mi se, da, jeste. Korisna je. Duke Shade, manje više ne bih ovo držao. Clock Wyvern, kada je normalno ili specijalno pozvan, znači možete da prepolovite napad ove karte i specijalno pozovete jedan token, što je super, jer vam treba materijal za pozivanje Slifera. Tenji Spirit, ok karta. I naravno šta bismo mi bez Swords of Revealing Light, Yu-Gi-Eva popularna karta, a ovo je na neki način Yu-Gi-Ev deck, tako da ova karta je bila neizostavan deo deka. Monster Reborn, ne treba previše ni pričati. Book of Moon, odlično. Enemy Controller, savršeno. Pot of Avarice, i ovdje imamo taj reprint koji će vam trebati, ako ništa, menjat ćete se za njega. March of Monarch, manje više ne bih ovo držao. Supply Squad je odlična. Card Advance, također treba se držati. True Name, može se držati također. One Time Passcode, odlično, jer vam daje materijal za pozivanje ovog gospodina ovdje. Layer of Darknesses, Draw of Faith. Ovdje imamo još jedan reprint, a to je Mirror Force. Mirror Force je popularna karta još od davnih vremena i svi znamo šta radi, uništava sve napadačke monstre. Reckless Greed, učite 2 karte, preskočite 2 draw faze. Mada ako ste pametni imate 3 ove karte, onda možete vučete 6. Metal Reflect Slime, Marikova karta, koliko se ga sećam. Fino, dajem vam još jedan materijal za pozivanje Slifera. Golden Apples, pa nije loš, također vam daje materijal za pozivanje. Back to the Front, vraća monstera sa groblja u defense poziciju, što je sasvim ok. I to je to. Ovo ostalo su vam, kao i u prošlom pakovanju, promotivne karte za Duel Links, Legacy of Duelist i sam deck. To je to, ljudi. Sada ćemo da vidimo šta smo sve dobili. I u jednom i u drugom i šta je to što je baš vredno u ovom kompletu. I evo nas konačno da vidimo šta smo to sve dobili, a da je fenomenalno. Kao što ste vidjeli, i u oba deka se dobiju Soul Crossing, što je jako dobro. Tako da imate materijala za dobru strukturu. Kod
Slifer deka se dobije i reaktor Slime, što je fin dodatak. Millennium Seeker je, da tako kažemo, jedna ekskluziva u Sliferu, dok u Obelisku dobijete Divine Evolution, što je također mnogo bolje, po mom mišljenju. Ono što je mene iznenadilo jeste Feast of Faith, što je prejaka karta, a opet sa druge strane imamo i kartu koja je sušta suprotnost istoj, ali obe karte imaju efekt da uništavaju. Ovo uništava monstera, ovo uništava spell i trap, tako da su svakako dobar dodatak. Što se tiče ove karte, moram da kažem da me jako iznenadila, čak sam istestirao na Dueling Nexusu i moram priznati da je fenomenalna. Dakle, ovo može se teći i u nekom deku koji nije Divine Beast. Tako da, po mom mišljenju, generalno, kada bih morao da se opredelim za jedan od ova dva deka, definitivno bih uzeo Obelisk. Zašto? Zato što u Obelisk deku imate mnogo bolje karte, mnogo je bolje konstruisan. Naravno, mislim, svakako ćete i u jednom i u drugom dobiti ovu. Znači, Duster dolazi u jednom i u drugom, kao i Pot of Avarice, ali svakako mi je Obelisk nekako bolje konstruisan. Ali svako ima svoj ukus, tako da vi pišite u komentarima šta mislite, a mi ćemo se vidjeti već u narednom klipu gdje ćemo raditi jedan budžet deck, a to su Shadowly. Dakle, pravit ćemo jedan deck od 3 struktera. Naravno, nećete morati ništa da dodajete, čisto vidite kako izgleda ta budžet verzija, ali pravit ćemo i neku mnogo skuplju verziju. I to je to, ljudi. Hvala vam puno što ste ostali do kraja. Ja vas puno pozdravljam, ne zaboravite da se subscribe-ujete i podržite kanal, a mi se vidimo već u narednom klipu. Veliki pozdrav!